Hello. Tutan. Bisan kan yung now. Bias and selective action towards Ukijo people. One people, one voice, one demand. Justice program ahile compared to hele nulam nekim secretary organization KWOHR. Opening prayer Pastor led Kulen Chongloi. Welcome speech Pingai nekim. Speech from Kuki in P Manipur, Kuki in P Churchanpur, Kuki Student Organization, Churchanpur, Kuki Women Union. Chichang ho ako na tu haulim na pat inanay diu hintin at chay nale izot na ano mintin ikizot diu word of remembrance chan ihunting ule chalay mo na ako ibon sawa kibato sa inale pat kung kana tao na man piding uvin Pastor L. Singh Sid hung hiding ahi Chichu tu ni ikiman cha na diu phat chom cha ka hin sim do the hi in iphat te ho panding na go taw hitin program phat chom cha iman na su wa zong zelawaya hung ki khom mi pa te hi in minu te hi in cha te nunga gol hang koi hi zong le chlai muna hung ka son naw azi hi hevin ichungu wa Phil dan di lawa ki bol hi lawa hile NIA te hon ai mat jing naw ai hon igam sungo inam sungo hu do na dinga hi lawa le ki ven na dinga ipan la na te ho tununga ikimat jing na te ho ahin la igal mi te ho e ho kimat banga kimat lo na te ho lung lai lo ve sa na hong hiu ta kilhana ibon sawa thang tom ta le tom ngai ta ilung lai lo naw ivet sa na thai pen sang pen na yum chan ding ovin avel velin kahin ti me chito kilhanin iphat ho zau sel pathi hinga vapsana ene piding ovin Pastor Lerkulen Chongloi phat kahin pe sawa yum lai ta wa jong pan lat na laya nu te ho chiteng le adein organization chom choma lam kai ho cha te ho pa te ho bon chawin tunia hilaya hung zo se ama sapenin nanam ngai lut naw kamuin kazana ule ka ngai lut naw chibai ka hin bol ma sapenin hi ama sapenin tabang phat phai pe pathin thangwa utin chiteng le kipat na taw na man pe u silang area a pastor pa hin Kuki NP Manipur chiteng le KIC chiteng le KKL KSO chiteng le kiloi khom na za chum chuma lam kai hoi hin na ho zo se jong ka za naw ka hin thongin chiteng le tu ni khuwa rally hi ibola igonu ham mi pi hoi hin tu nya hung lo ho jong hin comment na hoi lo ta anei mai the hin negative comments tam ta imu mai the wa hi in aje chui garden mono tu idin mono hi kiche net lo tabang din mona idin lai to hi je hin koi ma jong ko oi mo thei pun sting le ipija tunya chi hi rally a hi tili go nu ham iti ai le ade den nu te ho zo sen mi pi zo sen ni he diu kata sanin igal boy la yu chun ha boy ni boy win program iza kai go na hi jong le mi jong alon hingin tu lai ta program hi tabang ready iza kai hin gon ding hi koi mata kinom lo hi na hi gel leo chun lam kai ho hin thanum ta cho hi agon gon wa na gel di hi e jong kilel ta in na ho lel bang banga chol jong ki chol ta in hi jong le alo thailo ai phat le hung ki gong ji hi in tunia hung lo na piano hi le statewide protest rally against NIS discrimination, bias and selective actions towards the Kukizo people at the end. Ga saying a tool idin muno hi ga veleu hen. Hiji NIA ho hin galaya gal sat igal hang ho icha teo itu teo hi lo le izi pateo ho chu tu nung sangai in heu hi in galum lai ta chu hi tabang lom lo ma chu ei ki man lo hi in toi aban banai hung ki man mana jani khat be ni la in jong i boy win nu te ho zo se jong
aning ninga e ho le e ho ki ka misunderstanding jong neu cha cha hung the di din mon a hung min e ho lang go Halloween ade in kang po pi lang a yong chun hi tabang ma chun sepai ho hin NIA ho hin imi ho hi mon ani lo be ho jing jong civilian chuteng le gam sung dam na dinga pan la social organization ho ki san jong hita chu ei mat uwa anop nop case ei pan khumuwa NIA case ai ei mat uwa ta hi zila ei khumuto sting le chilai dunga zila ei mu thu khat heta le gam pa ma ei pu manguwa anop nop case ei pan khumuwa bom sep ai ti khuti atiu aseu le lagal ni hi je wa chu hung kilo ma jing hung di ki go ma jing din munai mi je wa chu hi chi hi mi chang khat se in a fight e lo hi za chu tu ni khwa hi chi ta bang rally hi ku ki in pi na hin go na ei ho chu chan pur mun go hi lo wa ting no par Hello, Facebook alo la pai te tu ni yo la ku ki woman union rally bola ka chewin pi bong pis raw ka tuin pa ki solvin second best ho yung tuin ang rutan hi chu ni jaga ho hi tamat live ka po tu live bolo so video ho pi bong pis raw sai tai second best ho ang rutan yung weather ano tingin natin at jen weather climate no to chicken ka song lu tabin ya kada ke bola ye people kiss raw so video on live people is going in. Mau sikit ka sa wahin. Kita kada ka